Kani gade ka Patisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Haba pasha ki kubor yela ka sport. Haka lempong yela ka football jong ka state level inter-school football tournament 2018. Kabala pelong haka ni kanong ba shilong, haka Jingïakhun jong ki kenhon, jong ki shenrang haka under 17, hadu hanin kasngi ka santarek unai lur, ka Jingïakhun kalapoi hadu ka semi final. Ka Jingïakhun rong final hanin kasngi Kalalong hapadeng ke kenhon jong ke East Castles District kabala peliam no ya ke kenhon na Ribhoi District da gol lanot. Yakini ki gol na kabenta ke East Castles. Layo thep do Joshua Van Lal Rendiana haka minit ke ba Arpulai bat Utosi Raza Khan haka minit ke ba Sapukra. Sakawai pat ke Jingïakhun ya ke semi final haka under 17 jong ki Shenrang. Kalalong hapadeng ke kenhon na West Castles District bat na West Giant Hills District. Haka ni ke Jingïakhun ke West Giant Hills District kalayo bandrong sa final. Hadin bakala pelim no ya ke West Castles District da gol lanot. Haba pai pat sa ka Jingïakhun jong kikintai haka under 17. Ka Jingïakhun na kabenta banyo rong sa ka final kalalong hapadeng ka kenhon jong ka East Castles District kabala pelim no ya ka kenhon jong ka West Castles District da gol lanot. Na kabenta ka East Castles ya bara art ki gol layo thep da ka San Fida Nongrom kabala thep ikini ki gol haka minit ke ba arpsan bat haka minit ke balai puwe jong ka kelas tem. Sakawai pat ke Jingïakhun banyakni rong saka final haka under 17 jong kikentai kalalong hapadang kikenhon jong ka Rilom Jantia kata hapadang ke East Giant Hills bat ke West Giant Hills District ka Jingïakhun hapadang kini kikenhon kalakot hapadang ke Jingïakhun da ke Jingyo thep tang marsi gol bat ya kini ki gol jong baro artli kini kikenhon lala ban thep haka kelas step haka ba la thep da ke Darihon Lamare jong ke West Giant Hills kabalayo ban thep ningkong haka minit ke ba arpun riau kat ba ke East Giant Hills pat kalayo ban thep haka minit ke ba Saupau ya kabala thep da ka Dawan Rimika Rembai. Haka Jingïakhun tiebreaker pat ke East Giant Hills kalayo rong saka final hadin bakalala ban thep sau gol kat ba ke West Giant Hills pat tang lai gol. Haka Jingïakhun haka under 14 pat jong ki kena Shenrang ka wei ni ki jilak kai banyakni rong final kadai hapadang ka kenhon jong ka East Giant Hills District kabala perem no ya ka West Castles District da shi gol lanot bat ya kani ka gol layo thep da Sandi Kasar ubala thep haka kelas thep haka minit ke ba Sapuar. Sakawai pat ke Jingïakhun banyakni rong final haka under 14 kadai hapadang ka East Castles District kabala penrem no ya ka kenhon na Ribhoi District da gol lanot. Ya kini ki gol layo ban thep na kabenta ka East Castles District da Colin Simon Lingdo ubala thep ya kini ki gol haka minit ke ba Shipau bat Sapuar jong ka kelas thep.